megalayapost.news. Ka KSU North Khas Hills District ringkat ka KSU MGU unit minta kesengi kelak pelong ya ke program ajingkai ke bakerpang sepang ke jingkta ke syongkha khna ban kentiu ya ke puli puthi badru ban ajingkai ya ki samla ban laj na kibe ke jingmlian basniu ya kani ke program la pelong halom nongrem Presbyterian Secondary School bernihat ha ke bagi khna school nadu ke kelas 7 hadu kelas 10 kila shimenta ha kani ke program kinong ajingkren ha kani ke program ki kentup samla Heliroy Shooting Assistant Education Secretary ke KSU North Khas Hills District usamla larap lang nongbri Assistant Education Secretary ke KSU North Khas Hills District Badru Samla Welclan Star Lingdo mau plang Presiden ke KSU MGU unit kemelapan pau de kita ginong ilam ke thong jongkan ke program ajing kai ke seng kelong sibenta ban pensyai syek samla ki trai jela bakilong kita samla ki badan ke jingyu i jengai Badru bakilong ki samla ki badai bandan ke museum ke jingye trelang na ke benta ban kentiu ye gari bar ke jaj benriu hari kerta ki bolong don ki kerta ki bang don ki breu ki boleh elok khatau siam khatsan khanreu khanyo kila poi shaka yolok na kai ki bacha ki tumudur phe just imagine just 14 15 16 18 17 kita kerta kita di ban he ban san kamet kapat kampala ban longgum kamet kapat ki ba he ki san ki ba dap ki arpo hijrong namtak serang ki ba dap arpuai ar hijrong karena kapor banlong kum kina banlekai kilan met ban pelut ha kapule puthi hare larang isim no ta jinglong kemi long kpa ka jinglong ka bakrau kolong ya ka bormet porphat jongi tektek onda lai okun ka ibaja bon sakapang bon system namar kamet kam palak ban kot ya kata ka jinglong ramba ban sim ya kata ka lekor banlong kemi kpa te kata rukum kambit lane kamlong yang i bangin lin dilok yang kloy ap yang kepor ke babiang nang bangin lapat banyo yang mat kapat ke bakot bakya te kamat ke baar ka bang kwa hani kelong nama pidang long di kerta ke berang i berang lung te kalau kami pi bapin sutu balai ini ban kiar na kade ilok kena namar ba ki kemi ki kepake la pulut te ki pau hajar hadu pimpoi kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10. Tangah strong imlak belan kini kipajang pi kila pelut dah kilak ngambong di po wajar lapoi dah kilak tang bai school. Herai. Lara yo lokloin lopat kai ke benja. Kini kipa kila treshtom. Dan kini kipa kiba belasmi kata don kiba bomau, syok mau. Bagi kuat mauria bersenaying ki bro ki pomi gitu tang penyok ya ka bisa ba pilih school dan ki pa dan herman pararu ki ba kersian di school ha ka jingduk tristom top kenang ba penyok pi banai school kenang ba ki ladang yo pilih school ya kini kin sup kin like nak kene ka jinjar ke ba harkom ke ba syak ka sni ke ba syak upria ba syak usla Habaka kerta rang day ban pule ban krek lakot kum hayang asam ila pelut kum ba om ni la pelut kilak henry ipoi no sa uput usam ban apasa penban yi kun kai ke benja nanur penong ba ki kena rit ban belar nyimpak la namar ba kabormet ke padon teladang yi lek lok kam kloy tang ban bala ne banyo bala ro khem jinge la rapang de stem da ka ingin siu tang bai bam imla ban siu la rapang stem le ke jingpang ke bamta ka ba har kom ke bawan naru ke jingpang ke ba dia pang tang di bayong kli ha ke juk menta ka per ba ke jingpang bayong kli ke por ke bam shwa ta dau ini banlong ke ba husiar ha ke ne jingim ke bamta ba ki bang nile kidon be ke jing dunong lada nile halo kapor ka bamde. About education, we will see that as a state, I'm not going to be proud of our state, but nevertheless, we should not point our hands to our state government or to the state as a whole. Instead, you should have in yourself the ambition
Okay? You should try your best, work hard, or I can say, be smart. Let me repeat again. Do not study hard. Instead, you should study smart. And if you don't know, you should ask your teachers. Okay? And you have to know. Because, let me give you an example. Let's say there's one man or one woman, or let's say your teacher, okay, asks you to fill one bucket, okay, which has a hole from below. Will you be able to fill up the bucket? No, right? What you will do is that you will repair that bucket because you are smart enough to repair it. And when you repair that bucket, obviously you'll be able to fill up the bucket with water. Right? Nakalian jom ka kasis dan union Mahatma Gandhi University Unit pinayong tulong niya na ka awareness program ang niya po lumnong room Presbyterian Secondary School ya ka nakalian jom ni kung unit pinayo pan tembek pan tulong niya na program kalau nakang kasong kakna kuliah putih bat universiti nakalian jom ni kung unit di abang yat abang ini kejino cuman kamtam kok ka state ke jom ini pertunjuk ke Cambridge Bay berhoi ai Sofia abang ipai aga bide bat kejino cuman kasap hakna kamtam kagering sini menta kang manjur namar kejing bomla dese katau ba kalau nak kejing gasam dipilih pa bat aga bide bat ka kulit putih ro kecil drop out jom kena hakin khatan ke cuk pementa konang jor konang palat de pementa habide bat ka education rate ke jom ni ro fokus kiat konang hian bat kene kalau ngata pa pelong ni bangin ya chakmat dese wat haka por ke balingkot por ke ba rep ke bangi la pan organize program sakong ke jom ni kalau ban tintiu yang kena nang makin la ban yo ya kejing kulit putih kejing hikai kabakin la pat ban krang ni ganti kejongki dise por ko batang de ki bakin jai hakata ganti ke ba pin kulit jimut kulit putih dan doi namar kejing bom la batel akam bon kena ki hap tolon no hakasong kena namar kejing bom la batel akam dise nang along hingga sem kini pa imbang di para bat nakalian jongi tu unit di Sofia namar ba nakalian jongi mingkwa ba di para jongi nahap ni kulano hage jingi basniu namar ni suko ba habani pai hage ka juk romentang habani pek nadu katia drugs atau manjur nang kenrai hadu kata-kata nakalian jongi di Soba ningkwa ba ini ki kena ki barang don apa dia kecing hek insan kecing piu desa ka kulit putih ande ha kecing ya ti kecing ni bagi la ban tenggok no hong jing ni basli na kala kecing unit kecing tu ni kecing ni kalong ba ban rat ping khong ni kecing basli ban rat ping khong ya ka kena bat kham tam ban piu ya ka kulit putih apa ka dong la thai kecing tu kam di bhoi bat kum juro ha ka bi ya ka du kecing ni Meghalaya Post.news